Spremite se za školu! Ma nemoj. Marš! Back to school nije fora. Šta je ovo? Zašto ovo? Čemu ovo? Koja majmunčina je smislila ovaj doktorski pothvat? Ne znam, ali čisto nek se zna, imam jedan jako oštar nož, pa ono, za svaki slučaj. Ovdje pričamo o 8. mjesecu koji je izbombardiran reklamama gdje se podsjeća djecu da počinje usrana škola. Sorry šef, evo, nemam mrtvi kalendar u kuhinji pa ne znam kad je 1.9. Hvala. Srdačno mi jedi govna. Možda ste primijetili da sam malo ljut, jer jesam. Kaj se ti buniš i prosvjeduš, pa ti si odškolovala svoje? Pa jesam, okej. Ali i dalje me nervira ovo jer svake godine slušam istu reklamu, isto sranje već 10 mrtvih godina. I mora netko takvima kao ti stat napraviti. Tako da ćeš slušat mene kako govorim zašto je to sranje. Nemaš izbora, znam da ćeš relatat. Sad moraš lupit like, subscribe da se ne bi i na tebe naljutio. To ti fakat ne treba u životu. Mislim kao neće se niš desit, ali ajmo se pravi da ti to fakat ne treba. Ko što ni jednoj živoj duši ne treba retardirana back to school reklama. Zašto, stari moj? Zakaj me podsjećaš da škola počinje ko da mi puca kur? Te reklame su kao di si buras kuj šon, školica ti počinje za 10 dana, kupi udžbenike, torbe, kuj bubreg, ono. Ma začepi! Bili, doslovno uništavate zadnje dane slobode djeci koja se ni malo ne vesele školi jer znaju kakvo sranje od razdoblja ih čeka. Zašto? O da, evo, dam se kladit u 3 kune da svi do jednog jedva čekaju ustajat svako jutro u 6-7 krmeljavi smoreni od života, najrađe bi prespavali do 2028. I ti mu po te jadne zadnje dane praznika uvaljuješ podsjetnik da će uskoro škola koja će trajat ko 3 menopauze. Pa jesi ti realan, stari moj? Jel imaš imalo srca ili samo želiš zgrnit pare na novim torbama i mrtvom priboru za školu? Jedi govna i ti i tvoj marketing tim, ovdje se ne radi o parama i novim udžbenicima. Doslovno kog briga jel ja imam biologiju 4 iz 2015. ili 2025. Radi se o ljudskosti. Šta, vi niste bili djeca nekad pa ne znate kako je ići u školu? Ja znam po sebi da bi najrađe puko nekog prek nosa čim mi spomene školu, a ja na odmoru. Kao da nije dosta to kaj 90% klinaca želi podpalit školu koliko ju ne vole. I kog zaboli patka za nove torbe? Al ozbiljno, ja vuko istu 5 godina za redom, ofucala se ko da sam se pentru na velebit sa njom. I ne bi se bunio da sam imao džak za krumpir umjesto torbe, stari moj, puca mi kura. Ili ne znam ono, vidi imam novi flomaster, mogu crtat sise u boji. Jebte, pa evo onda si fino... Au, ode mikrofon. Onda si fino napiši smrtovnicu u svim duginim bojama jer eto, ima se, može se. Još ti prikazuju klince kak se vesele jer imaju sve novo za školu. A daj jedite govna. Mislim ono, mjesec dana ti bruje o tome da ne bi slučajno zaboravio ili zaboravila. Lik. Ja doslovno odem dan prije prvog dana škole i pokupujem sve kaj mi treba, a ja kakav sam, ne treba mi puno. Ne moram slušat po mjesec dana da kupim mrtvi omot za knjigu. Ma omotaj si uže oko drveta, konju, onaj. U suštini, ovakvih videa i reklama ima posvuda, ali nikad nisam vidio da se neko žali na to, barem ne na YouTube-u. Tako da nema na čemu, ja sam tu da izjepam sve što svi vi mislite. Raspusti ili ti ga praznici, nažalost, nisu toliko dugački kako se čini. No ovakve naporne reklame kao da ih dodatno skraćuju. Ja zavela teška. Tako da, ako gledate ovo preko praznika, iskoristite ih maksimalno. A ako traje škola... Ne doti... Samo jako, proći će sve. Lupi mi like i subscribe za sreću ili nisi fora i pogledaj neki video s ekrana tu i uživaj. No stres.